开始吹号角。Salabot, kami sa Tusiwa Ametan, pakani tuli Ame sa Inyaji, anay. Si Tabang Pagka。欢迎我们都兰部落的耆老进场。Kita aduh doa dulu ini itu merek. Jadi kita sama anakmu. Welcome the elders of Atulan to step on the stage. Please applaud. 掌声欢迎我们的耆老进场。现在我们要邀请来自世界各国与台湾各地原住民部落代表团进场。It's our honor to invite all the delegations from over the world and Taiwan to march into the arena. Please applaud. 掌声欢迎我们各部落代表团进场。Adik-adik, tunggu kami visi kita. 好感动哦，好想哭哦。首先我们欢迎的是我们的都兰国中。Let's welcome Dulan Junior High School. Dulan Junior High School is the mother school of the Sumin and most of the Amis people in the village of Dulan. 现在我们欢迎进场的是竹埔国小兼附设幼稚园，欢迎他们。Let's welcome the kindergarten of Zhuhu Elementary School. 刚才我们有看到他们从3岁到6岁，在台上的表演非常的厉害3岁可以讲很好的母语竹湖国小。现在我们进场的是长滨国中长谷演舞社团，欢迎他们。Let's welcome Indigenous Dancing and Djembe Club at 长滨 Junior High School. 现在带队的老师是我们下一任头目的女婿，透过歌舞教唱，孩子们勇敢的自信。Actually, the teacher of the club, he is the son-in-law of our next chief of Atulan. 现在进场的是国立东华大学原住民民主学院团。Let's welcome the dancing club of Indigenous College of National Donghua University. 他们很用力的唱歌跳舞，就越接近同学们。Hello， 爱这边的，来 ，please bow， 掌声鼓励鼓励。现在我们进场是苗栗县泰安乡泰雅族的司马县部落。Let's welcome the Mamaga of the Antaya tribe from Miaoli County. 他们来自大巴金山的基地，虽然经过了921地震的木场跟台风，所以也很珍藏他们坚持的地战的有些的。The tribe from Miaoli County is really far away from Taitung. Let's welcome them. 现在进场的是阿美族的龙昌部落。Let's welcome the Amis tribe, Kami Afam, Kami Fangalan. 在他们部落里中断了50年，给予了他们的实力。他开始找寻他们部落自己的文化。Kami Fangalan is our neighbor of Dulan Amis tribe. Welcome them.
接下来进场的是边兰族的剑客部落。Let's welcome the Binu Yumayan Kasabaka。剑客部落是边兰族8色族部落其中之一，意味着深谷之处。我们Kasabaka部落是非常坚强的部落。来，这边的，来，白夜挥手，白夜。来，就陈刚挥手。Let's welcome。现在进场的是边兰族的出入部落。Let's welcome the Binu Yumayan Moliver 出入部落 Moliver。他们的意思是风吹不进来的地方。哎，不对，哦，出入部落还在路上哦，塞车。不好意思，现在进场的是阿美族的新福部落。Let's welcome the Amis tribe Balubo。新福部落是位于台东关山，部落出现历史的第一场，也是在1960年才开始的。挥手。现在进场是台湾族的嘉平部落。Let's welcome the Taiwan tribe Gabian。我们嘉平部落。哦，嘉平部落就是他们中心的首长。呀，Gabian 是首长的意思。Raise your hand， 举手。掌声欢迎我们的嘉平部落。现在进场的是阿美族的港口部落青年会。Let's welcome the Youth HQ Chilumialai from Makutai， Manta。房子。我们Chilumialai呢，是我们这个领导青年阶层的非常坚强的一个阶层啊。我们Makutai部落。接下来是我们阿美族的隔壁的部落呢，都立部落。Let's welcome our neighbor of Tulan， 都立。独立跟呢是阿美语里面是跟编织有关系哦，所以他们很会编织。好，挥手，独立部落的。接下来我们欢迎周族青年团。Let's welcome the youth group Yuba Simongi from Zhou tribe。接下来我们欢迎阿美族的宜湾部落。Let's welcome the Amis tribe 31。我们宜湾部落啊，每年他们的祭典的时候会封台11线，很可怕的。非常可怕。那个时间千万不要超过台11线。接下来我们欢迎伟大的罗马社。Let's welcome the Indigenous Club Luma from Hunan University。他们是来自离开家乡的到武大求学的孩子们，拥有着家一样的归属。我们都兰部落有一个在读福大的哈，你们在里面挥手，都兰部落的读福大的有没有？来，岛龙山的儿子，我们岛龙山的儿子也是读福大哈。接下来我们欢迎拉鲁哇拉鲁哇。
阿吉亚勒青年团。不太好听。Let's welcome Takeharu Youth School from Halalua Tribe. 接下来我们欢迎台湾组的七家部落。Let's welcome the Taiwan tribe 就木子格兰七家部落。哦，我们带队的是我们这个原住民族委员会的副主委钟新华副主委，你是我们七家部落的啊。好，你什么时候看过我们的长官在台下，长老在台上的？只有在都兰。哎，我们给我们的副主委拍拍手。欢迎这边的。接下来我们欢迎男女的小飞。Let's welcome the little flying fish from Hockey Island. 长主啊，慢慢把短主啊，我操！飞鱼叫做李邦邦。阿泰，他们怎么唱的？阿泰，来，我们也有我们蓝屿啊，也有叫到我们都兰部落的。接下来我们欢迎新克里多尼亚乐团代表。Let's welcome the musicians from New Caledonia. 哇！我们新克里多尼亚的原住民啊，卡纳特族哦，他们有一个乐团代表啊，他们有好几个乐团的代表。他们有 Sean Paul、Sean Where's Sean？ And Bino，Where's Bino？ 早上跟阿六在跑，张斌跟他们在一起。好，我们新克里多尼亚朋友哦，他们还带礼物来了。还有边边的掌声鼓励。Thank you very much from New Caledonia. 接下来我们欢迎印尼的定都基乐团。Let's welcome the Tindoki band from Indonesia. Selamat. 还有边边的掌声鼓励。 Let's welcome the Tindoki band from Indonesia. Selamat. 接下来我们欢迎图瓦鲁大使馆。这个下一个介绍单位绝对不能不鼓掌啊，因为他是我们少数支持我们台湾的太平洋岛国。Let's welcome 土巴鲁。掌声鼓励。好，我们谢谢土瓦鲁跟台湾坚定的友谊。We thank you for your friendship between Taiwan and Tuvalu. 接下来进场的是少儿群岛。好，这个也是一样啊，也是要大力掌声鼓励我们坚定的盟邦马少群岛 Marshall Island。Hello 班 ，Hello team Marshall。我们谢谢我们来自马绍尔群岛的哦。接下来要进场的是我们台湾族的拉劳兰部落。Let's welcome the Taiwan tribe， 老兰。那老板呢？老兰也是我们国内在都兰非常重要的盟友。2011年我们为斯拉尔跳的时候，老兰他们带着他们的青年会来支持我们都兰比。我们今天才可以在这边办阿里11月节，谢谢老兰。接下来进场的是台东高商的圆舞团。Let's welcome from the Vocational High School of Taidong Indigenous Dancing Group. 这边的我们都然也有孩子在台东高商跳舞哈。小南阿南有没有阿南？接下来进场的是
马兰部落。Let's welcome the Amis tribe. 马兰高。我们马兰部落呢是一个非常大的部落哈，台东最大的部落马兰高。接下来进场的是澳洲岛代表团。Let's welcome our friends from Australia. 我们来自澳洲的原住民代表，掌声鼓励。来，在多少在这边给你的 Thank you for coming. Thank you for coming. 接下来进场的是石门部落。好 ，Let's welcome the 台湾 tribe. 石门 tribe. 嘎巴丹，哦，石门部落，嘎巴丹。1874年牡丹13年的牡丹社事件，日本人就是死在他们的手上。来，掌声鼓励。现场都日本人哦。接下来进场的是来自我们菲律宾的 PKK。Finally, we are going to invite the last delegation from Philippines, PKK. 接下来，各位，我们即将要邀请到我们都兰部落最重要的一个人物哈，他也即将卸任。我邀请我们都兰部落的总统进场。Hadini, buka kita nungai tayo dini ato lang ni alo. Ay, dali tumuso ni tagay. Welcome the chief of Dolan, please applaud， 掌声欢迎我们的总统。Ay, pipita ko kakita ata. 掌声鼓励。还有我们的副总统哈，也一起上台了。举手就位，全体向右转。Ada. Prepare to raise the flag. Ini tumingin ka. Siwali kita. Turn right, please. Hadirin, batalkan toko kata nunga pakanian do dini ame sungi je. Oh, atulah pancalayani yaro. Pancalayani yaro, panca kulumi aku kadaya kawalia kauti. Mesi ayawan kuliah ubi macingan sanukapa. Hatinya matelah kuliah ubi sekewan sanayoyi. Iya oh hayat mesi golai tutukos ubi tungetan sanukapa. Hatinya mareno doaru ubi fataan no kayoyi. Adini
Ilia makela kuliat ubi ali bitano kayoni. Ilia ohayat isi gurai kutukus ubi uwayan sanukama. Ilia makela uaru ubi alu tutano kayoni. Hai, hari ini masih habis tunda. 向左转 ，Turn left。接下来我们邀请我们的总统以及我们的祈祷来起立。 Hai, hari ini kali ini hanya aku kapitan aku kelas dunia sa ketapau gunung tempat kita hari ini. Now we are going to have our blessing ceremony from our chief and the elders. Ini di tolong kita toas bo itong kita. Pakainin ako ini ng tapang si Jesus Cristo ko di ara ito ditang toas. Kamu wo faki nanti kupang pai si lungi uci palai kuni ini pasivaran hanya rumiat. Pamistikan no wawa kuhu lumiso. Ikini kami patna to nafokan namo namume na ko namo iti aho to nini radio no amis no amis saka anyaro na sa tapang angasa ano pabatsan una to sa rumin ati patodokan niyan tini kapalumiso nanay una wala niyan to nini makapah araway iragugo paraway to nini wala no niyan tini Demokosan ko ira ay sa tayo ni Sariaga kung nanito sa ito kitakit inyaro ay na palimas niso mo kami magmulong inyaro at sa nunya magjunyakturan nabawakan namo ano namo tiyaho sa kami anini ay tini kami ini ko tuas dito nunyaro ay kami taang kamanan nanay mapalimas na mo ko ini alala waktu na sa ko loy mo pa 这样飘过去。 Betul. Alright, alright. Hai, kapitan malam. 接下来我们请我们的杜兰部落的总统来指挥名字。 Hai, hari ini hanya aku kapitan tu saka tapau tu sa ini tu ai tapang. Now he's addressing the welcome message to all from our church. Ayaw kita ira ay ta ni ramiat ayaw. Ina ko tuas to nyaro ini masaray kini. Ami ham itamonan. 大家好， Saya kawan Indonesia orang. Saya nama Panay. Hai. 我原来头目有女朋友在印度尼西亚。 Tanah Mahmud, ini Aromiat, ini itu ini Pasivaran, Hananay, tani kamu, maripahag ko tuas, kuritan dunia mitini nyaro, fakka ko haratan ko pinanang tamonan, ano ko tini ka alaman tamlaw maripahag to ko baki ufay sakako, yahay kamu. Ini hal. Nanay ito na to sa Romiat. Itini kamu apa Ahmad kamu ni bahata kamu to ni namu ni roay. Itini para deo apa kero. Mga tulong ni sani. Ilan ko sa tapan ni nagsira. Akapaurakin sanay. Pagsinalay hatini. Akapaurakin.
ina sila kira ay ako kira ay saka makapa ko rumian kumita nana ito na to sa rumian ay nili ko na mo ani pa kira tako sa ako。我简单翻译一下哦，我说今天天气非常好，高兴看到大家来到这里，看到这么多人的人来到这里，我们这边这个地方的主灵，还有我们的老人家都非常的高兴，非常的开心。啊，前2天还很担心啊，会不会下雨这样子，那也告诉不知道是谁告诉到说今天不会下雨，所以真的没有下雨了，晴天了。好，简单的翻译到这边。好，来，接下来引爆。 Ay, nanti Pak Kalau luka bom luka. 这个哈，各位可以看到我们右边哈，手边有5门炮，对不对？是从拉尖塔到拉古大，第一个阶层注意冷炮，哪一个阶层是炮堡的话，很可怕，会关紧闭，所以他们都不敢怠慢，所以每一门都要讲。再次掌声鼓励。Ay, ini tuh soal. Nah, pertanyaan lo,你鼓掌对不对？哎，接下来我们邀请各位各国台湾的原住民的代表团一起参与我们本次阿美11月节大会的大会舞，由我们拉中桥开始领唱。那只有新品那个适合回家。 要质问，你去读。我们在场的各个部落的代表团啊，还有我们来自各国的代表团，如果你愿意参与我们的大会舞的话，你可以在现场。待会我们时间在后面，如果你要来参加的话，你也可以好好去休息，太阳很大哦。 沙巴多拉布达拉隆开始带我们的客人啊，带着我们的客人，派代表，带客人。Ya, sebab ini itu Hawaiian.
面海洋，哎呀。